Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Kapal
Malaos kayo po, king ikatang programang Inkrusada, makaparikil, king ikatang preparasyon, king malapit ng selebrasyon ng Archdiocese, king 75 years anniversary ning pangatatag ning Diocese ning San Fernando, anyang December 11, 1948. Ing tema tamo po kaniting maulang selebrasyon, 75 years full of grace. Iting malati at simpleng programa na inang ipakilala nanunala at nukarinta na miras anting metong arkidiocese king lalam ning pamanampun ning Birhen de los Remedios at ning pakalulo ng Santo Cristo del Perdón y Caridad king kikatamong balayan Kapampangan. Maya pa benging Diyos po kay kayungan kakaluguran mi ring ka para magdebosyon kang Santo Cristo del Perdón y Caridad at king Birhen de los Remedios. Ini po yamong Oselito Hipolito Vital, among tok ning Nuestra Señor del Carmen, Duat Pulong Masle, Guagua, Pampanga. At makayantabi kayo po king DWBL 91.9 Bright FM, ing radio station ing Archdiocese ni San Fernando, Pampanga, at king kakatang Facebook Live coverage. Malaos kayo po ngeni king ausana po nga pong seto, the heart of the Archdiocese, ing pong kakatang seminaryo, Mother of Good Counsel Seminary. Maya pa bengi po kay kayungan, malaos kayo po king kakatang programang Inkrusada, at ngini pong Bayong Banwa, ing kakatamo pong programa tungkol ya po king 75 years ng anibersaryo ng kakatamo pong diocese, at ing kakatamo pong tema kaniti pong Banwa, full of grace. At maswerte tamo po, ing kayan tabi tampong ngeni, yapin po ing kakatamo pong Obispo Emerito, yapong seto. Maya pa bengi po among. Maswerte kami po uling kaya beda kayong ngeni Keti. At syempre po, ikayo po ing mamye dakal la kwento tungkol po king 75 years ng kakatamo Archdiocese. At baitang po magumpisa, dakal po ka rin kikatamo manalbe, ang po ka rin kikatamo makirandam. Burida pong abalo, makananya pong may gumpisayin kayong bukasyon bilang metong pari. Kami ni kakatamong Pakamalan na Arsobispo, Archbishop Florento Labarias, menyawad lang mensahe den kakatamong kapatad, ba ni Biemia ing kasalesayana ning mumuran dining pakatalakad ning Diocese San Fernando kitang 1948 at atyukeni Father Joselito Vital Father Tok para ibiyan nala kaya kami rening mialiwang komentaryo karing atlong punto. Muna, hindi ka nung kung personal istorya ni kakong bakasyon kay magpari, kadwa yung kasaysaya na ng Archdiocese ni San Fernando at katlo yung kabaldugan na ng Cruzada, la Penitencia, la Caridad, ng Birhen de los Remedios, ang po ng Santo Cristo del Perdón. So, una kaya po yung malati kong kapanyawsan king pamagpari. May kumpisa po yung milalapit ko king Punggino, inyang altar boy ko, karin king Santa Ana, Pampanga, Abakamaranon, dahil kalupa kong altar boys, munta na kaya kimpisampan, makasaraya pa. At samsaman, nung ninunan diling mag-serve, uling ala pa pong schedule kanita. At uling pampota mag-serve ka, panekang at yung harapan na ng altar, kanitay siguro may tatanaming binina ng bokasyon. Inyapin na bandang tawli, penandaman ko niyang mayari kong high school, aisip ko king numuko king seminaryo. O neng ala kaming pondo na ala kong benefactor. So, ikabalan ming Monsignor Fernando Lansangan, itala na itatang ko nga na, oh, pala sa magparing anak mo nga na. Alina po, wanang tatang ko, ala kaya pong benefactor, ala kaya pong pondo. Ali, pitnata mo nga na.
o maybe sana yung pengari ko lalaki, dinum ko Mother of Good Counsel Seminary, 1954, at wa kong banwa ka rin, Mater Boni Concili Seminary, Apalit, Pampanga, at kay ba't nanita, minta ko sa San Jose Seminary, kaya taking Highway 54, Cubao, nag-aral ko ka rin pitong banwa, atlong filosofiya, apat teolohiya, at uli may ka-eksperimento kanitang panahon na ito, pero kumpisan na ng ordinando rin pare, Disyembre na, Disyembre pa. Yan may ordinando rin pare, Marso, Abril. Lawenda nung the early ordinations, makasapla para king Ministerio Pastoral ding pari kati Pilipinas. Niya kanita, inyang 1962, maka-schedule na kayo may ordinan, pero may assign kong pupunta kayo na king may ordinan na kayo pala ng 62, pupunta kayong katedral, sasawap ko, o na yung FIRA, kaya kaming pamag-aral at yung pag-review, magdala ko libro, mabasa kayo kayong bush, dito, potang ating klase, ating kung balong sabyan. Ang ganapin niyang mag-examine kami at lugod niya po kayo, may pasar ko. Tingmo muna akong diling pamagobra, yapin ng katedral, yang December 23, may ordinan ko ngabak, itang bengi pa, pang-umpisyal na ako. So, mininervyusan ko. Siyempre, itong bayo kang pari, ala ka pang experience yan At mo yan, bayo kang doktor, ala ka pang balo, agyami pasar na ka keng board, ala ka pang experience ya. Pero aking grasya ni nga pong gino, Monsignor Pedro Puno, di niya na kung faculty, Father Niceto, nung karakal tayo mga opisyal kayong katedral, sumawag ka, di nanda kang faculty. O, salamat po, Monsignor ako. So may kumpisa kayong alas 3, tinik daw kami alas 9 ng bengi. Kanita, no, karakal tayong mga opisyal pa. So, imagine, tikdok alas 9, kami napon, para lang na lang sabo, kaya itong kilom kompisyonaryo. O, iting mo muna akong daling masanting ang experience sa anting pari. King, diyan nga lang ko pang balundakal kayong confession, yang meging kasangkapan kong malati para may kapaldanan, may kapayapanan ng puso, ang po ng kaisipan, kapamilatanan ng sakramento na reconciliation, sakramento na ng pamamatawad king kakatawang kasalanan. Imumuna na kung ng destino, 1963, apining Betis. Ika kong parispis, apining Monsignor Felipe Diaz, at minta ko ka rin na May 8, 1963, hanggang kong September 12. Kaya ba't nanita, delarok mabalakat, maging assistant parish priest mabalakat kang Monsignor Francisco Cancio from 63 up to 65. 65, Archbishop Emilio Sinencia, linipat na ako Keti para maging formator. Niya, maging spiritual director ko Kenny at hanggang 1977. So, 11 years ko keting formator, maging rector ko, maging spiritual director ko, principal, rector. Niya, medyo tinalang kong miyaliwang dimensyon, Mangari kayong eran. Kilala ko rin magpari. Dahil seminarista. Dahil seminarista tamo po, i-appreciate na rin nangalaga yung karelang formation. Alam mga lingwan. Babalik lang kaya ni, anti kanyan. Timpaminta kaya ni Armando Munoz. Seminaryo niya ita. May nga pamulalay niya nga akit na yung improvement kaya naging kakata seminaryo na pinturado yan, walat kilo, pati niyang aircon,
atin niyang masantingal sulo, atin niyang masantingal altar, atin niyang smoke glass windows. O yan po yung kanakong apostoladong paborito. Hanapan ng Vatican Council, the seminary is the heart of the diocese. Seminarium as core archdiocese. Niya pina kani ko melabat diling destino 11 years. Kaya ba't na ita, may kura paro ko kung saan ang Jose Malino. O na yung kay ba't na nga pulong bulan, nilipat ko Del Carmen, Guagua. Uling pari ka rin matwane, pakasakit yang magbisa, Father Henaro Sason. At kay ba't na apatab bulan, meteyay at Bishop Sinense, tinanggap kong sulat kang Archbishop Oscar Cruz, yung rektor na ng San Carlos Seminary, at maging successor o manalili ang tingor sa bispo kang Archbishop Sinense. At sila tanan ko na, Dear Father Aniceto, please come over to the San Carlos Seminary, stay overnight. I want to talk to you. O nano kay kabaldugan na kay pabadikit, yan bisa Oscar Cruz ka ako. Kaya minto ako rin pinta ko ka rin ko metod, yung kami pagsalita kami ka na, malumo nga na, ako may appoint kaduang arsobispo ng San Fernando. Sana lalawi ako sekretaryo, ikang pili kong sekretaryo ka na. O Your Excellency ako, wala ko pong balo kayang office work. Ako po maging chancellor. Ay, rin ka na. Turo mo kung ka maging maya pa sekretaryo, turo mo kung maging maya pa Kapampangan na. Huli nga piyasa ang Kapampangan. Although, by birth, Kapampangan niya, tao yung magalang. At Bishop Oscar Cruz. At maging sekretaryo na ako 7 years. At after 7 years, inassign ako primero ikanak mo munang parokyang Balen, Yapini Masantul, San Miguel. At karin, bidala ko ng January, inyang May, hanggang akong May. Kaya ba't nanita, kapayahos na ako ng inunsyo. Ako na nang balo, o ba't ausada ako na eh. Kaya balo yung syatura. O makalamalyor ka rin, o makabus ko. Ito ako tapa benyo. Yung lunong ko rin na. Ng inunsyo, Torpigliani, ne? Na Bruno Torpigliani, yung apostolic nuncio to the Philippines, katang panahon na ito. Are you Father Aniceto, Ana? Yes, Your Excellency. Come here, let us sit down and talk. You know, Ana, there are many vacancies in various archdioceses, and there are need for new bishops. The Holy Father is appointing you as auxiliary bishop of Tuguegarao. May nervyusan ako na naman eh. Teno ka na may aspire maging obispo. Wala ko mang postgraduate in theology. Wala akong special training at academically. Kaya, Your Excellency, let me go to the chapel and pray. So, mga 10-15 minutes, minarap kong Blessed Sacrament, kutang ko pin, Lord, what is your will? I will obey your will. So, and then I thought that the Pope is the successor of Peter. He is the will of God. So, in spite of my unpreparedness, my lack of qualities and qualification, I went back to the nuncio and he said, do you accept? O ika ko, when I became a priest, Your Excellency, I vowed obedience to the bishop. Now that I'm a priest already,
and you are my superior, representative of the Holy Father, I also obey you. So in spite of my unworthiness, I accept the Holy Father's desire. Oh, thank you, Ana. Come, let us go, Ana. Tiro na ako king mapa. There you go, tutugigaraw na. Danggut nening yato. Northern Luzon. Yan tinggap kaya nga na, thank you, Ana. Lalawe kay panganang meto pang obispo. Nuko rin po, Lucena. O tinanyabin niya kako Lucena nga ako. Biyasa na ako man Tagalog. Rugominta, Kakagayan Bali, 4 la rin languages ka rin. Ibanag, Ilocano, Itawes, Malaweg. So, sinabi ko kasi, thy will be done, masay mo naman yung momento. I have to go there. So, may dala ko, may ordinan ko ang ting obispo in Vatican City. As a priest pala, I was ordained at the Manila Cathedral December 23, 1962 by the first Cardinal, o siya Kapampangan, Rufino J. Santos. Ang ting obispo, may ordinan ko kang Pope John Paul II, ang maging santo. At yang May 27, 1979, kanita kong obispo, malati kong dili karing abi akong may ordinan nating Bulgarian, American, Nigerian, German, Spanish, Pilipino, dua kami. Ako ang po Bishop Pedro Magugat, MSIA, nakalo pa rin kay Siya Balyar. At unang marami kong mete, mika yung paisimaya, mika kanserya keglangs. So ako na mo yung mitagan ka rin, may ordinan ng Santo Papa, kitang 1979. And then when I was in Tuguegarao, I went there in a incognito person. Alam makibalo, datang ko rin, sinakay ko plano. Kaya ako tricycle driver, idala mo ko doon sa residensya ng Arsobispo. O sakay na po, sabi ng tricycle driver. After that, dinala ko sa chancery ng Tuguegarao. I never met my future Archbishop, Pedro, Teodoro Domingo. Teodoro, Teodoro, kalahin ko nalang kyo. Domingo ya apelido. At kapaikit. At kalub ko kitang parlor, Lumea, I believe in the Holy Spirit. At yung kareng obispo, man make it. You must be my auxiliary bishop. May bukulundag. Wow, pa make it. Nano ito? Milagro na palati. You must be, oh yes, Your Excellency ako. Why did you not call me up so I could have fetched you from the airport with my Mercedes-Benz? No, I told him, I rode a tricycle. So, inatanda ko, yung pahuli kay Umegto, Teodulpo ya Paralagyo. Teodulpo Domingo. Yang inatanda ko king airport. At minta ko to Tuguegarao, June 1979. At in binyaran timing, yapining nobina kang Our Lady of Piat. Ang Our Lady of Piat, yung patron na ng Diocese of Tuguegarao, kaya Villa de los Remedios ka rin, Our Lady of Piat. At main install ko during the Novena Mass of Our Lady of Piat, Karen King Tuguegarao. At Karen, may assign kong Vicar General, Moderator Curie, President na ng St. Louis College,
of Tuguegarao, karang CICM. So I was rather busy. Rektor ko pa king sa Nasinto Seminary. So, nung na ako mo sa sopan ng Espiritu Santo, bayo ka pa mong obispo, dakal naka obligasyon na po. At after 5 years, announce na akong Archbishop Oscar Cruz gana. Bishop Henry Byrne of Iba died. We will bring you to Iba. Oh yes, ikaw, thank you. Why won't you stay to Tuguegarao? You'll become Archbishop. No. If I don't go become Archbishop, I want to have my own little diocese. So may transfer ko ka rin December 13, 1981. I stayed there 6 years. 6 years. That is 1989. No? So, 1989, I was chairman of the Board of Trustees. Ulongga po king Columbang College. Ako nang in charge sa seminaryo, St. Augustine Seminary, Iba, Zambales. At after 6 years, I was brought back to Pampanga as the third Archbishop of San Fernando. So, then pare king Pampanga, pibabitanda ko for 25 years. 1989 up to 2014. Actually, may extend ko pang 2 years. Ela pa may nakit kalili ko. So, ngayon po, I am retired already, but I'm not yet tired. Ating ko pang obrang non-active. They do not, I don't spend much energy. I still have a half-day office hours here at the seminary from 9 to 12 to serve the poor. I have become a recommendatory office. Pagkatin lang kailangan din kaya katamong kabalin, lalapit largo ka na ako. Halimbawa, may hospitalya, kaya tiging AUF, medical center, rayang pamayad, o manya dyan discount. Sulatan ng kayong director, di nandun discount. Uling maging vice chairman ko, king Angeles University, Foundation University, Karin. Ang Angeles University Foundation, connected ya king Angeles University Medical Center. O at least asa pantay tang masakit. Kaya naman, Manilang discount, Holy Angel, I have been chairman of the Board of Trustees of Holy Angel almost 20 years. O tangkay, di nandang scholarship, o di nandang discount. That is by apostolate, even if I have already retired. Then kay scholarship ng madre. Aro, AUF, ang pong Holy Angel, full scholarship, basta madre. Uli na ning pakiusap ko karing presidente ng university. At yung kaya ko mo naman na karing mga Latin colleges, St. Anthony College of Technology, Mabalacat, yung akong chairman of the board. Holy Cross College of Santa Rosa de Baisia, I am the chairman of the Board of Trustees. Holy Cross College of Santa Ana, I am vice chairman of the Board of Trustees. So, with my connections with the education institutions, kumatud to the kaisipan. Nakabagmukmuk yung kwarto mo. Imagine, if I retire at the Badepari, ingabi ako ka rin, matuwayang pari, Monsignor Donias, 92, alagang kasabi, wow, medyo masakit yung makanya na sitwasyon. So, I decided to retire in the seminary. And you know, now you can see me in the seminary. Munta ka rin, alagang kasabi, kaya be,
It is very depressing. While here, I eat with 15 priests. We eat together, we pray together, we tell stories together, we joke together, we prepare homilies together. I feel, I feel really rewarded. Something in community ko kani, Father Vic, daw, yung kaming rektor. So, itanong mo ito nga, papasab ka ko, 18 years na kay DPWH, man casual, is just a pay laborer. Kung sabihan, alam mo kayong budget na ng DPWH, San Fernando, karetaya mong siguro extra money ng region, ilan kong pabayad na kaya, pintala na ako nga na, seto, sapan mo ko. Ko, labi na akong walumban mo kaya naging DPWH, ako man casual. Sila tanang kay Senator Mark Villar, o Senator Nene, kanita, Secretary of Department Work and Highways and Public Work. Dear Secretary Villar, please help your employee here. He has been here 18 years and he has not been receiving any benefits from the government. Please help him. Ba? Nakibat siya. Dear Archbishop Aniceto, I will give a permanent status to your recommendee and promote him one level higher. Wow. Lundag-lundag yung asawa na. Mika, permanent yarong kapanintunan. Mika peace of mind yan At maging panatag ya loob. So that is my story of my vocation. From an altar boy to an Archbishop Emeritus. Betong po ka rin tatandaanan ko po, first year high school ko po seminaryo niyang dito niya po yapong seto kiniki seminaryo. And another po, din pong t-shirt ko po, bibigyan na pong kongito, ita pong wali po. T-shirt la po may bating San Jacinto Seminary. Po, anak ko pa mo po kanta reta po susul kong t-shirt, ini pala, ba't na pala nga po seto reta, because he was the auxiliary bishop of Tuguegarao. Dito pong t-shirt kong San Jacinto Seminary, ibatla naman po kaya. Kaya dakal salamat ka nga po seto, dimdam tayo po yung kayang kwento, kimpong kaduang party, pakindaman tayo naman po, makanay pong megumpisa, yung kikatang pong diocese, at kimpong pamagkwento na po ng kikatang kaluguran na po seto, pakindaman tala pa mo po, ding koro ng Santa Ana, at impong panalangin, at panimuna na pong Father Conrad Flores.
O Jesus, ami pa ko king krus, paulining lugod mo king tao, at bunga ning pamanupad mo king kaburyan ning igpa mo, at dininan si kanan ning banal ay espiritu. Adwan mi keka, ing pakirandaman mo ing panalangin, ding taong manigapo, at manyawad kapaldanan keka, ababan sa gandang Santo Cristo del Perdon, ikaridad. Adwan miti king lagyo mo, king kapamilataning banal ay espiritu. Amen. Bay tayo po tuloy ang kakatamong interview kang Aposeto tungkol king kayang bukasyon, tungkol king 75 years anniversary ng kakatamong panga diocese at ing kakatamong krusada kay king Kapampangan. Adwala pong viral picture and video ding sinikat recently tungkol kang Aposeto. Baltampo ang ganang yun, sikat siya pamurin, agkat de pamurin, at pigumguman de pamurin ding dakada tao. Para po ka rin manalbe, ang po ka rin makiramdam ki radyo, deni pong adong letrato nga reni, yapin po ilang sikat ngeni. Umuna po, king kasagsagan na po ka rin dakala schedule, inagkatno po din kayang tabe, driver, at i-Brother Genesis, nag-Jollibee la. Dakal pong may nga pamulala at mangutang mag-Jollibee pala ya Aposeto ngara. At ikit na po masanting ketang picture ita hanggang palaking Jollibee mamang niya Aposeto ngara. Kasimpliana ayag kat siya palaking Jollibee. At pangadwa po letrato ang popong video, din pong kayanakan, no pong katulam may nakit kaya. Kasi po, aside po ka rin kayang formal black shoes, ikit na po maka rubber shoes siya. At mo kabod, ordinaryong rubber shoes. Maka Vans siya po. Aos na po ka rin anak karetang sapat sa reta. Old school, ngara po, Vans. Kaya lawetala po rin letrato, imama kanya king Jollibee, ang po din kayang sapatos sa Vans. Pagbalik tamo po, king kakatamo po ang programang Inkrusada, 75 years, full of grace. Nandin po, dimdam tayo po in kwento ng Aposeto, makaya po may kumpisa bilang metong altar boy at bandang tatali may gineman pong arsobispo ng San Fernando. Ngayon po, nangantaya po, makananya po may gumpisa in kikatamo pong Archdiocese, dati diocese. Makananya po yung kwento o kasalesayan ng kikatamo pong kaluguran na Archdiocese of San Fernando. King Disyembre 11 at 2023 banwa, pagmasasyantaya in Diamond Jubilee o 75 banwang pangatalakad na ng kikatang diocese. Uling Bayutamig Diocese, supraga na kataning Manila. Alata pang sariling jurisdiksyon. Pero inyang 1948, tilduan ng Santo Papa, Bishop Cesar Maria Guerrero, ing mumunan diling obispo na ng Bayong Diocese ng San Fernando. Ya kanita ibatya Lingayen. Ya naman ng mumunan diling obispo ng Lingayen Dagupan. Nya from Pangasinan to Pampanga. At nanuya ing bage the unforgettable experience we had with this new bishop. Munandili, banalya po, very pious, at akakit mo itang kayang recollection and spirit of prayer. At hinya pang, naman siguro, Jansenism, kung nasabihan itang milalong stricto. Sabi ra kayong istorya,
man sa kayong babae, agyang imana. Man sa kayong kayang kotse. O itang kayang insight that the bishop or the priest should not allow any occasion of stories o chismis. Milalo naman kay stricto. Pati imana, babae man. Kung sasakay kay kayang kotse. Well, that is Bishop Cesar Guerrero. At yung karingang obispo kita panoy, dakalian dili degrees, 4 lata. At yung Doctor of Theology, at yung Doctor of Philosophy, at yung Doctor of Canon Law, at yung Doctor of Civil Law, ang puwatang literature. Wow! Yes na po. Malyari ang cardinal nung yan ang point dyan mo. No, but she is very humble, unassuming. Siguro giyang inauperde kaya, ang giyang maging arsobispo ay tinggap. Nanuyapin itang distinctive contribution ng Bishop Guerrero kaya tiging Kapampangan. Yapin yung devosyon, king krusada, de penitencia y de caridad, ning Virgen de los Remedios, ang pong El Cristo del Perdón. At iti Telacandeyan yang Muntaya Keti, 1956 ata ito. At siyempre, 1948. Ginawa lang replika ding adwang imahen Virgen de los Remedios po Santo Cristo del Perdón. Ilareni pupunta ka rin Bialiwang parokya. O pili na ng obispo yung makadyan na devosyon. Sinandatang ating agrarian revolt. Deng kasabak, lalabanan daw rin makigabun. Neng kay pamatendo pa. At saka mag-umpisa ka nita yung communism kati, socialism. So yung inisip na yapining ipakibat kanya pining spirituality and charity. Hanapin sasabi, I in Pampanga, I mucho piedad, pero poca na karidad. Ang mga ibasang Kastila. Kaya tiking Kapampangan na dakala banal, kosyang, pero titakla mo rin makikalugod, makirake, kareng pagkakadulo. Ya, o ito yung lamak, Yung lamak, yapin po itong larawan ng Birhen, ang po yung Santo Cristo del Perdón, lumipat niya kayong tutuking balayan, magdala lang ready goods, truck, bias, delata, mineral water, moyumo, may ibang klaseng pamakan na pong gamit na rin pagkakalulo. At iyay biyera ka rin pagkakalulo kaya tang pupunta lang ng parokya. Putang makuya, kaya tang parokya nga ita, magdala yan namang labak regalo. Yung biyera ng po yung Santo Cristo del Perdón, tutuking parokya. So there is an endless and continuing expression of love for the poor. Uling Ana St. Francis, we must have a poor church. Our church is for the poor, and we have to be poor. And sharing with the poor means that we are able to look at the dignity and identity of our neighbor, especially the poor. Kutang mateta mo, makanyanyayin kutang nakakataning apong gino, Mateo 25, kana. Danupang ko, at pepakan niyo ko. Maukong danom, pepainom niyo ko. Lubas ko, pepay malanan niyo ko. Dayuang ko, dinggap niyo ko. Masakit ko, pintalan niyo ko. At ikasukulan, delawan niyo ko. Nanuman ang gewayo, karing malati, kung diling kapatad, meaning to poor, kanakuyo depatan. Whatever you have done to the least of my brethren,
you have done it to me. Yang ening pagmasasyantaya ng 75th anniversary ng pundasyon ng diocese, etala po akalingwan. Dening miindu nga rin ilang pepamunga, pepayabong, at pepasikan, at lalong maging sibol na ng grasya ng kasalpantayan ng daring Kapampangan. Ang kiyang magasto sa seminaryo, yang may ordinasyon tamo balang banwa. Telakad ne, yung seminaryong Bishop Guerrero karin king Guagua. Kay ba't na Guagua delare apalit. Maing lagyo na itang kumbinto ni apalit kung akit siya Mater, Boni, Concili, Seminary. Ako, may garal ko ka rin, 2 years. Kay ba't ng 2 years, mindahan na yung major seminary. At nagka-contemporary ko kanita Father Lenon, ala Nergo, Monsignor Cuevas, ala Nergo, Father Diwa, ala Nergo, Amanda Morales, ala Nergo, Andy Serrano, Father Monsignor Hinco, oran po rin ako contemporary. At bumanapin ng pang-obispo ng Archbishop Cesar Guerrero, yapin makatay king talagad na naman ng diocese. At kasalukuyan na dalaw na Maria, ang gagawan mo yan yapin ng susundo tamo at ulitan pasibayo, ikakatamong matibay kasalpantayan at devotion, karening adwang mindong arene. At timok busan ng COVID, tatinok nang para sundo na may dalora ng imahe na ng miindong arene. At maski na nung pang malyari, masanting ang panahon, pandemic, alang pandemic, yamo rin yung direksyon na ng kakatamong diocese to Jesus through Mary, Adiation per Mariam. Muli lang sabihan, yung number 1 tang intercessor, peka malakas diling manyawad grasya king anak na yapin ng Birhen. Ang kakitay, halimbawa, yung tingkasalan karing na Galilea, aro, kay paltan alak, na sinabi ng Birhen king anak na, sopan mula lang ng alak. At yung pakibata enigmatiko, naintindihan ng anak na Jesus, pero memintuya. Ana ng Birhen karetang mayordomo, gawa nyo, impagawa na kaya kayo. Lonye, Hindu, sarili na, yang diri na ng importansya. Yung anak na, yan diri na ng importansya. Gawa nyo, yung pagawa na kaya kayo, yung anak po. Nyapin, milagro na itang danum, benedisyon na maging arak. Sana ining 75th anniversary ng krusada, ang Port Diocese, may bayo tamo ting alak and preserve the new wine. Sana hanggang yan tayo gagawan aslam o kaya maging ketubasan yung kakatang kasalpantayanan. Sana dapat asa new wine and new wine skins hanapin. Emo ang external aakakita mo yung magbayo nun yung internal, yung puso ng Jesus at yung Jesus yung puso tamo, karing biya tamo, renewal, pamagbayo, conversion. Kasi din na po sinabi na po nga po Seto po,
Ngayon po, ikatamong misusundo, king debosyon, inumpisa na po ng ikatang dating Arsobispo, Cesar Maria Guerrero, at ing panabilin na ikatama po seto, sana papanatilian tamo itang nyaman ning alak ning kasalpantayanan kay king Pampanga. At meto nga migpanyaman king alak king kasalpantayanan king Pampanga, yapin po yung kaluguran tamong iyapong seto. Dakal pong dakal salamat, kay ni pong oras sa pikalubyo kay kami. Iya po kompleto yung 75 years nung iya po kayabe ni Cesar Maria Guerrero at syempre iya pong seto. At masaya ako pong babalita kay kayo at lagi ko pong lagi na po sabihan kay kami yung kaya pa seminaryo, the seminary is the heart of the Archdiocese. Kaya kapit na po niya po, karing katamong pari ngayon ni halos many bat noon po kay ni King Mother of Good Counsel Seminary. At ang gana po ngeni, kanya rin po makatok ng iyapong seto. Tatalwi po ang mensahe ka rin pong kakatang makirandam king radyo, ang po king Manalbeg kakatamo pong Facebook account. Abeta sa ang lumakad, king kakata kapag mo siya nagradang synodal journey. Nan mo siya ng synodal journey. Kapit bisig, abeta sa nang magbanal, aliwa mo yung guagway ang banal o Florida Blanca. Dapat mabilog Archdiocese, ting tao, migising lang. Banal, makasalanan, anak, matwa, dapat mibuklat ang pusura at sambiyanda, we need God. Kailangan niya ang kaligtasan. Nanang pakibatang sa Bautista, renew yourself. Magbayo kayo. Ano yung magbayong separated individually for one another. Outside dieting, synodality. One mission, communion, participation. Dakal salamat. Kambeda po ng programang Inkrusada, kini po king DWBL 91.9 Bright FM. Ing kakatamo pong kaluguran na Arsobispo, Yapong Dong, at ing Carmelite Media, ning Nuestra Señora del Carmen. Pasalamat kayo po at tinantabayanan nyo kami kaniting kaurasan. At sana po, karen daratang tapa pong episodes, damdaman tano man po at kilala din dakal tamo pong pari, laiko at parokya kay King Archdiocese of San Fernando. Maya pa, bengi po kay kayungan at pasibayo, dakal salamat, king kakatamong kaluguran, pong seto, at para kang po seto, dakal kayo po asopan, dakal kayo po atag kilabye, at ang gana po ngeni, tatangalan da kay pamurin po, bilang parte ni kakatamong kasalpantayanan kay ni King Pampanga. Maya pabengi at dakala salamat kay kayungan. O Hindong Maria, panekang saslag, karing daralanan mi, antimong metong awaga ning kaligtasan, ampon kapanayan. Ipanibala mila ring sarili mi keka, o kabulasan ding masakit. King Cruz may kirake ka, king kasakita ng Jesus. At pepanatilyan mong matatag ing kasalpantayanan mo. Ika, Birhen de los Remedios, balo mo ing pamangailangan mi, at apipiho mi ing ibye mo iti. Ban kanita, antimo ka rin king Kana Galilea, makapagbalik kami king tula, at magpiesta kay batniting panahon ning kapagsubukan. Sopan mo kami, o induning tula, ing manusig king kaburyaning igpa, at gawan mi, ing amanwanang Jesus ke kami, aminako king sarili na karing kasalanan mi, at memusan karing lungkot mi, banadala na kami, king kapamilatan ning krus, king tula ning pamanyubling mebye. Amen.
Eko po sa asawang pasalamat kay kayo, King Pamanantabeyo, King first episode ning Inkrusada, 75 years, full of grace. Anong nuka rin, lalawin tamo ang ganin nuka rin, ing kikatamo pong Archdiocese. After 75 years of being a diocese, nuka rin tana. Kaya ka rin kikatamo pong episodes, adaratang, akit talat akilala, din kikatamong parokya, din kikatang kaparian, at din kikatamong kaluguran na laiko. At masaya tamo po, ngayon kabengyan, ing meging kayang tabetam po, yapi ni yapong seto. Salamat king kayang oras at panahon, king kayang kabanalan, at king kayang kabyasnan, amida kay kikatamo. Dakal pong dakala salamat, apong seto. Kayan tabi na po Apong Seto, ding abe tampong menalangin kaniting episode, i Father Conrad Flores at i Father Aljim Tuason. At ding mumuna tampong korong akayan tabi kaniting first episode, yapin po ding Laudate Sanctam Anam ning parokya ning Santa Ana, Pampanga. At pasalamat ang tala naman po ding ganaganang sinaw at minantabi kaniting episode, lalong-lalo na po ing bubuo ning DWBL 91.9 Bright FM, ing kaluguran tampong Arsobispo Yapong Dong Labarias, at ing kayantabi tamo po ding social media ning Nuestra Señora del Carmen ing Carmelite Media. At ing kikatamo pong sponsor kaniti pong episode, Sister Nelly Tiamson. Dakal pong dakala salamat kay kayungan, at kini po ipagkalub kay kayo, ing tauling bendisyon. Ing Ginoo mantabeya kay kayo, pakabendisyonan na kayong Diyos, kambening mabilig yung pamilya, king lagyuning igpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na,
mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay, pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na, sa bright light sumama. Isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, Bright FM. Friends tayo, sa 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM. Friends tayo.